Team Masak Bayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo ten tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wan, basol mo no apay nga agayat ka kanya. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanya. Basta timakunak, saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyang. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanya, akinabak na? Maitad mo ka di tinaranyag ang masakbaya? Jenny? Sika ngagmulmula ang iti kamote? Ha! Agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsub-subli dito'y balay? Isumot lagayang may ka dito balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak itig kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan itinaranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna. Kat iso kuma. Anya kuma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay matlaang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyag. Sa anak lata maawanan iti namnama. Ay ayataklata. Ala addakan ka dayta. Saan ka ang mababalaw, taay ayatummat ngamin. Kat mangnamnama ak. Ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisip. Kahit agkalugong ka matitipayab-yab, kan aglong sleeve ka. Uray pay, jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta ditaoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma, angem sika. Sadot ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. At damat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, in kayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talag tugtugaw ng agsilsilpon ter aramidam. Ala, agmerienda tapay bakay. Kaninta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasjay ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda asa nakakasta. Iso ajak amo no asino ti timawidan na iti ugale. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamin, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta. Isaganak ti kanan na, kan ilutwak. Uray pay. Sursurwan na kumati ag trabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw ang makaamires. Kanon tupay?
Heh, bakbakutanan. Ngam kaslaawan na saya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidegakan ka diti parangan niyo. Ngam kasla di naknadlaw ngay masidag. Oh, apay dar na. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso ngay nasitgan ka. Kasla da pang panunutom, ah. Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pagis-isem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko na pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abak nang. Baknang! Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang. Tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan ka mo't nga grigrigat dito'y balayo, ah? Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti araramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check. Ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino nga'y abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasa. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi. Kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang ang makasirpat kan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapwam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging gay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Ay, un gayam. Oh, adoy. Adda natang awit ko. Adoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga nga impurwak mo matan tinatang. Kasta ti maiparbeng iti natang mo. Jenny, No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso, ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Ay, dagiti natang nga impurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimang pat, serilo. Daliday ka, ah. Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday, amaya. Napan ka lang iti garden, sa idisimbang pagkakas tantilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparakan ka. Nasingpot day jay abalasang. Ngam sayang, ta pinaay na kamot gayam. Saan nga isutin ang paay kanyak, nanang? Nulikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang gitabangir a kalsada. Una nang. Ay, jak magustuhan day jay abalasang. Suplada! Kunamlan iso ti kapintasan di ti barangay tayaw. Isuti ay ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo ang nasaysaya at ti ugali na. Jak kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray saan tan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangilgak iti mais. Nalingta dayto yan. Naimas daytoy. Nay. Nagimasin nga'y balasang ko. Ay, ipaborito ti mais. Adtoy, nana. Para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, ado daytoy, Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo,
Ala, pagyamanak unay, balasang kaw. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti si daan apang rabii, nana. Di kay agluton iti si daan nyo. Umay kayon to ikan. Ine, nakababain pa yun balasang kaw. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayin nyo. Taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga sawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga sawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina-playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa mi jay, tapno mga sawa kan. Ni papa met. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga sawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina-playboy mo. Nay, itay kapay ladita sangot ti Sarmeng. Naglabasit pa'y day tabibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Win hanggang saan mo't anas kan anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod makaayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da ka dagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabali, tanapintasak man. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan da kun dito eh. Taituloy ko ti ag-make-up. Saan da kun asingaan pa eh. Hello, miss. Nagpintas ka maten? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, ti makamam mo? Ay, nagtaaran. Yawawat na titakulap na. Pakialamano kanya. Mabalin ka di, ti makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten dagiti dakulap mo? Inagkam titakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Kasi ka, anya tinagan mo. Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Uray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko nga'y batan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugutak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may nga anak. Isu asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Adapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayan day ta ranchuyo. Amangan numabalin na nga ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta. Nagmayat dito eh. Matanawagan ta dagiti baka. Magustuam ka di dito'y? Launay, Melvin. Agyaman na ka. Inyagnak dito eh. Nagmayat. Jenny. Inarakop na.
O mga noda makakita ka data dito eh. Datalaan ti tao dito, oy. Melvin, Mabalin ka dingagkan ka. sige. Melvin. Melvin, rabiin. Di na ka di tulod nga agawid. Saan? Masaduta kong ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. No di dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga jay kwadrat ipagturugan. No jay kusina, when no jay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No, kasta. Dito yak silit mo ang maturong. When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka. Kan asino dyan nakakutse anang itulod kan ka. Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Adaran tsuda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamodyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang. Katuan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang mo. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti inanangay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabaling ka di ako yugan nak ijay rancho. Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, at gan ka. Tapno di mumot ko na. Di kagdanag. Gasolina at ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arancho. Medyo adayo Iso nga rod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Ni, nagaduwa ba ka Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da. Saan? Takayat ko as sorpresahan no addaman dito eh. Anya tira aramidan nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Darna? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinabainan ni Jenny ni Serelo. Gapo iti panangaram na iti daytoy. Imparo pa na iti baro, adi na kayat, tikas kankwana. Gapo tadi na maipaayan, itinaranyag ang masakbayan. Naamamo na nga rod ni Melvin, amay sa abaknang. Kat nagtalak adagos iti baro. Inawis na ni Darna ak arubata.
Tapno kuyugan na daytoy iti rancho da Milvin. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Ambisyon, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Di mo ka di impakaamoy ti boyfriend mo nga umay ta ditoy. Saan? Kaya't ko asurpresaan no addaman dito eh. Ah, kasta ka di. Oh, anya ter aramidin nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Sige nagdaan ta, Darna. Agam mo kayo? Barkadak ni Melvin. Umay kayo. Intayo di kubo. Agpalamiis tayo. O sige. Jak ni namnama si kagayam ti boyfriend ni Jenny Akaruba. Ala, umay kayo. Mapantayon di ta kubo. Jenny, si kalaangan ti mapanid di kusina. Ingka mangala iti baso apag inuman tayo. Sige. Uy, jak ni namnama akaayan ayat mo gayam ni Jenny. Saan ko akaayan ayat? Kaayayam ko lang. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Irik ti umasideg. Di siyempre, tuktukin ti kawitan. Anya? Kayat mo asawon? Saan kayo nga agayan ayat? Saan? Kat, sa di no tinakamamam kan kwa na. Iti birthday party ni Sheila. Sheila? Tay gayam na dayjay ah. Kayat mo asawon. Gayam mo mat ni Sheila? When? Kasta? Kung naklakit din no nakajakpat ni Jenny. Takasta ti arapaap na itibiyag. Ti makiasawa iti baknang. Tapno narang ay to kano ti biyag na. Kasano? Padak mat idaan ako rapay. Oh, ato yan ti baso. O sige, agmerienda tayo pa eh. Darna, saan akon asumurot kan ka? Agbati akon diti rancho. Ni, apay ngay? Itulod nakton ni Melvin. Sigurado ka? Wan, o sige mapankan. Taag subliak iti ayan ni Melvin. Kunak manunapan kayon. Nagbati akon. Di ka kayat apanawan dito eh. Itian niya aga po. Melvin, uray na biit tapay anagamam mo. Agayat akon kan ka. Kan, kasanon nagsikuga. Parikot munday ta. Ah, Melvin, anya ka di ti aramida. Tapno lang ang maayat na. Sika a babae? Ayat eh? Saan akasken ka ti kayat ko nga ikalaysa? Saan akasken ka nga ambisyosa? Saan kit din akasta ti kayat mo? Kayat mo ti makiasawa iti baknang tapno agnamay kanto. Pudno, kasta ti ambisyon ko. Ket ita, naskan nga ikalay sana. Gaputa dinadaal mo ti dayaw ko. Tada ka di dayaw ti kasken ka? Iti kanito adinak ikalaysa. Ket tilaklangan tibyak ko. Ket mga ramidak iti surat amang ibagbaga asi katigapuna. Anya? Nangagmo timbagak Melvin. Iso adinak karkaritan talumabanak. Melvin, di naktalikodan. Sa anak ang matalikodan, Melvin. Itapay, tanakasara ka kon itikaskan ka abak nang. Saan ka nga adaywan? Adda aklaan iti abay mo. Matungpalin ti ambisyon ko nga agnam ay. Babaen iti panakiasawak iti baknang. Anya, pudno ka dito imbagam, Darna. Wow, Cirilo. Nagbati iti rancho ni Jenny idi Kalman. Kat saan yun ang nagawid pa eh. Ano kasta, nakasara ka ni tibak nang. Saan to nga agrigat pa'y? Ay,
Kat no saan nga ay ayatan ni Melvin. Melvin gayam tinagan na. Barkadak ni Melvin. Kat amok ti aramid kan ugali na. Ha? Playboy day jay. Kasano nga ron itan? Di amangan no pagayayaman na lang ni Jenny. Ngam kasla kayat mat ni Jenny. Ha? Nagbati nga rudan. Tadi na kano kayat apanawan ni Melvin. Iso day jay. Pinanawa ko na. Awan nga ron, Darna. Napaayak ka talaga ka ni Jenny. Awanan namnamakan kwa na. Anya nga ron ngay. Bak nang matikayat na. Daytay kas ka ni Melvin nga darantyo na. Sige Sapay ko mga rote, tamatungpal ti ambisyon na. Ama kaasawa iti baknang. Tapno saanan nga agrigat pay. Sapay ko mga rod, na itong pal ni Melvin. Tano saan? Ay, naspakan. Agsang-sangit tulaangan ni Jenny. Bakay, apay jay anak mau tasaan manin anagawid iti rabi ay. Ay, jak nga rod amo, no sa di no tinagturugan na. Apay akas ta ti aramid ti balasang ta. Sa bali abalay ti pagturturugan na. Di na pa'y ibaga no sa dino ti ayan na. Ay, kasta nga rod mo dya anak mo. Ay no masuro na ka mga no matibab ko kunak manay. Ay. Di mo dangdangran ni Jenny. Tabalasangan. Uray man. Tapisek no kunak tapisek. Di na taam mo ngay kabilangan. Ay, bay amon kunak manon. Bayam tasyak to ti makisarita kan kuana. Amangan ngamin no maatake ka. Gapo iti pong tutmo kan kuana. Sige, agyan ka dito rancho. Nga mawan bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Okay, tinapatag, agdan natin. Di kagreklamo iti anyaman akayat kong aramiden. Wan, awan reklamo. Sikati agbalin na katulong ko. Agluto, aglabaken aminan. Pagserbian ka, Melvin. Sa nabalin nga agpaayak akas babaunan ni Melvin. Ti importante, ikalay sanak to. May isa abak nang. Kat sa anak to nga agrigat iti danana. Balasang kaw. Apay ka di nga adda ka paylaang dito'y ranchaw. Apay, ay niya ti parikot no addaak pay laang ditoy, tata. Hamaw balasang kaw. Darasudos ka. Saan na nasaya at araramidam? Anya? Playboy ni Melvin. Amangan, no pagang angawan na kalaang. Iswa na saya at no agawid kan. Kat saan kan nga agsubsubli pa'y dito eh. Apay ka di ang makibiyang ka itibiyag ti sabali, tata. Apay asaan aday tatrabahom ti asikaswam. Nay, kasta gayam ti panagsasaw mitikas kanyak amaysan alakay. Idinto tayo bagbagak ti pagsaya atam. Awan bibiyang mo kanyak. Ala, panawan na kon dito'y kusina, taagluto akpay. Ala sika nga rod ti makaamaw. Umay kan, tagmerienda ta, Veron. Wen, umaya kon. Napunok na iti basket iti pinuros ko abin, Cirilo. Oh, kitaan. Sige, iawid mo tunay ta. Imbagla asidan nyo. Ha? Uy, saan Imay ka lang tinulungan nga agpuros. Malugi kan yawid ko dayto eh. Sa anak amalugi. Apay kumangay amalugi ak. O sige, gatangak langan. Saanan? Yawid mo latan. Sigurado ka? Wan. O sige, ilutok dayto eh. Taumay kanto ikan. Sige, wanan. Ala, agtugaw kan, tagmerienda ta. Wow! Nagimasan day ta meriendata? Kamuting kahoy kan tsaa. Wan. Sige, agmeriendatan. Tamangan no nabisinan ka, anagburas iti beans. Agyaman na kiti merienda Nabsugak. Veron.
Apay ka di anak kasaysaya at kakanyak. Ha? Siyempre, gaputa na saya at kamot kanyak. Nagdumati ugali ka ni Jenny. Ni Jenny, kunam no asino abaknang. Di na kaya ti agtrabaho iti garden. Dananang kantatang nalaan ti agtrabaho iti garden da. Kasjay at talaga ni Jenny. Ngamin, ti kayat na kat daytay mapanaglang lang ay. Iso nga da kayat na ti makiasawa iti baknang, tapno kano saanin nga agrigat. Ngem, saan to pa'y nga agtrabaho iti balay da? Ninanang na ti agluto kan aglaba. Agtugtugaw lang ti aramiden na. Ken, makibarkada. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Uray amok ang nagalas ti ugali na. Ngam, agayatak latakan kwa na. Nalabit, gaputa na pintas. Di pa'y lasika tinakarik na ak iti ayat, Veron. Ha? No apay ani pa'y la Jenny. Adi mo't mangayat kanyak. Ayan di anak mo, bakit? Apay asana simbangpet idirabe eh. Sa dino manin tinagturugan na. Ay, Jack Ammo, lakay. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Kasjay kadilatan di anak mo, bulak baul. Wen nga road, lakay. Kunak man no binagbagaam. Wen, binagbaga akmat. Bayam, tasak man timang bagbagakan kwa na inton sumangpait. Balasangan, ngam kastapay laing ti aramid na. Saan nga agaw awed, kandi na ibagbaga no sa dino ti papanan na. Kasanaw no adadakas ang mapasama kan kwa na. Wen nga road, lakay. Nakagraduar mo ti panagadal na. Ngam apay adi mapanagsapol iti panggadan na. Ta iso kumati pakakumikuman na. Ta saan kahit nga agbulbulak-bulakas ta. Ay, imbagak day taken kwa na. Ngam agsapul tulat ta kano iti trabaho na. Melvin, nasakit ti sikat ko. Mabalin ka di amasahin na. Ha? Alan, naglaba ak ngamin iti kausta. Iso anaban mo ka. Ay kahit, uwan na. Day talaga yan. Melvin, ay ayatan ka. Kasta ti marikriknakan ka. Nga uray na biit tapay anagam-am mo. Ngem awan panagayat ko kan ka. Sana balen. Amo, agayat kan tumatla kanya. Aramidat ti amin na kayat mo. Taamok ama ayat naktumat. Oh, adto yan ti beans alinutok. Linaokak iti karne. Apag iswa pangal daw Ala, mangantang arun adwa. Agsangutan. Ha? Alan, awan kaduak amangan. Iswa si kalangan. Tada ka mo tandito'y balay. Sa bagay. Ado da ito'y si daan ta. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti plato. Si kanti mangisagana iti kananta. Wen, ngam adda ka diin na puyo. Nagluto ak silaan laang ti awan. Taur urayak ti ipadigom kanyak. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti kananta. Naimas gayam ti lutom Ay na, nabsugak unay. Oh, adto'y ti danom. Agyaman na ka. Cirilo, di mo ka di kayat ti rumwar sag paminsan? Kas ko mapanagpasyar ijay ili. Wano mapanagpag na pag na ijay park. Ha? Rumwar ta inton bigat ta Domingo. Mapanta makimisa. Kalpasan na. Mapantabiit ag pag na ijay park. Sige, rumwar nga ron inton bigat. Cirilo, kanayon mo't nga umay dito'y balay ni Veron. Agayan ayat kayo kaday? Saan, nanang? Agpagayam kami laang. Amom, nagagat abalasag ni Veron. Napintas mo't. Apay adi mo arman. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang.
Ni Jenny, ti pakarik na ak iti ayat. Ni Jenny ang nagalas ti ugalin ah. Ay, nasaysaya at langan ani biron ti ayatam. Imbagak mo't adyak magustuhan ti ugali ni Jenny. Anya nga ugali na, nanang. Idinasabat ko igidalan. Dinamag ko no sa dinaw tinagapuan na. Ngam amam no anya tinsungbat na. Awan bibiyang mo. Kunanakit di kanyak. Anya? Diyak kaya ti kasi ama manugang. Bastos, awan respeto na. Nanang, Nasaya at mati ugali dana ng kentatang na. Ngam kas jaik it din ti ugali ti anak da. ngam ni Jenny ti pakarik na ak iti ayat, nanang. Kasano daytan? Sorsorwam nga ayatan ni Veron. Iso ti kayat ko aparakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanen ang nagaw-awid ni Jenny, kat nakipagnaad ken ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin, tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Andoy to'y balasang, nga agawid laangen. Ngam pinagsawan lang ni Jenny, iti saan ang nasayaat. Iti sabali abangir, kinasarita ni Nana Melba ni Cirelo, ani Veronti kayat na amanugang. Kat numabalin, isulaangan ti ayatan ni Cirelo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo italawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Veron ti kayat ko amanugang. Saan ko ang magustuhan ni Jenny? Tanagalas ti ugali na. Nanang, Nilaangan Veron ti ayatam, Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udin na. No ni Jenny ti maasawam, ay sigurado, agbabawi kantaw. kasano nga tanday ta, nanang? Kat ni mat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwam nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kayat asawan ti kadda na dito yung rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti aramidan na dito'y? Katulong ko, papa. Katulong, wenno abalbalay mo manen. Aging kakadita katawan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo iti kinaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano ka kading agbaliw, Melvin? Ni papa Babaero kalata nga aging kayta. Manuna baba iti pinagsangit mo. Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jack ipatawid kan kada ito'y rancho. Ta sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang mat ti anak yun. Bugbog tong nga anak. Into nakapsutakon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man ang awan iti kasta, papa? Ala, papanawom day di babae diti rancho. Jak magustuhan ti kadana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay latay ti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanu saan? Tanugak tarupam.
Relax lang, papa. Ang awan kayo laang. Ala, ingka papanawen dayjay a babae. Kuna ni papa, apumanaw ka kanon dito rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, asino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti ko na ni papa. saan? Agnanayo na kun iti danang. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito yaklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga da ka dito'y rancho. Apay adi kag trabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti bakayo. Apay, at da ka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga itang, aramidak timbagak, iti kanitong atalikodanak ni Melvin. Kasday ka di babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, papa. Di na kayat ti pumanaw dito'y. Dahit ang arod kat, papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay babainam daytoy, iti kanito nga aramiden na timbagana. Ngagpasangdo ka dagiti baka, papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagaramid iti pakay babainam, kan ti pamilya tayo. Mano na babae ti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaysamon. apay ka di mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken ka laeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka, adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat inggana. Ditoy akon nga agpasngay, ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito'y rancho. Tas saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na siputan arimor. Mapan kano agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak meten ken kaidipay. A playboy ni Melvin. Ang maging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Sana nasaya at aramidem, Jenny. Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat kan ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basul mo matlaang Agawid ka kit din. Tawan nasaya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Eh, ala Si kang arod ti makaam mo, Jenny. Nana Melba, adda salad ngay naramid ko. Umay ka paramanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de eh. Saan unay anasamit?
ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, aya. Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Ay, kasta ay ah. Ay, rumbang aramanan namot day tasalad mo. Sapay nagadaw. Sige, nana. Siya kunti mangayabkan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isaganak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman na. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apumusay. Ha? Ah, Ni, anya pumusay asasawan nyo, nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain, kayat ko kuman ang makita ti agbalin nga apok, tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay, nanana. Atidog pa'y tibiyagyo. Iso nga rod ano mabalain, kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pay dagiti agbalin nga apok, sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadto agasawa kayon. Agkalaysa kayon iti kabiitan apanawan. apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pa'y ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami. Ay, hanya ko matidakas na itimbagak. Ammom anak, agayat kan ka ni Veron. Apay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan matanala kati kunayo nga agkalaysa kamin. Agkalaysa kayo kitin. Nalakala ang asusurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang, No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunakmanan. Awan makunakkan kwa na, tamalaksid anapintas, nagagat kan na respeto abalasag. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito'y kotse. Oh, asino day ta babae anak ka short pan? Kaslaur urayan na ta. Di mo nitaltalak day ta babae. Katulong ko la day ta. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito'y kotse. Asino day ta a babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Tad dito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka. Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbeng anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka magtandi balay. apag isuan na na akti pangal daw Iso nga ron ang mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo kadi ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang taggabyon? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom kadi ti agmula. Uy, di nakatawa na. Nalaingak nga agmula. Aggabyon lang ti jak ka ba ilan? Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta. Nalaingak nga ag-design iti bado. Iso akayat ko kumanga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumteng tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuam ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto. Pudnon sakit diti ko na ninanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalaysak. Anya? No umanugot ka. Ikalaysakan, Veron.
Andoy, anya ka di ter aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit ang gayam na laang dayjay, senyor. Kastamot ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae dayjay kadwa na itay. Ket duada pa'y ang nagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga rod ni Melvin. Ngem, amo kagayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kayat ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasay-saya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kuna nakit din, at ti trabaho klata ka no, ti pakibiyangak. Aniya. Iso asigi makaampo ni ti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Tadi namat kayat ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmak iti kina playboy na. Onya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabandog mat gayam ti agkabalyo. Agi na nata nga rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakaluto nga tan ti babao na. Wen, nakaluton dayjay. Napintas. Sakit, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo day jay anya. Wen, isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata. Tainta mangal dawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan, Sharon. Intabi it agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwa na. Makaraman kanyak dayjay. Payman tay nakitaan ida ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Di nakagkanti na. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da itay. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti pannakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kankwana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakaluto matan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan na nga rod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Melvin! Nakasaganan ti makan! Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh. Melvin! Melvin! Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo iti bain! Anya ka di ti pagpupungtutam?
Kat saan tamit nga agayan ayat? Anya. Indel-del mo lang tibagim kanyak. Ala, agawit ka ngaminan. Saan kan akasapulan? No kasta! Inaklangan ang pasangdoy ti baka! Bitakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan na. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isu na saya at numangbangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagsmam. Pagyamanak no kasta. At damot ba si turnong ko ijay bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay a pagsayangan na kiti oras kan kwartam. saan na masayang? Kan maysa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya. Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatak kan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayatak. Cirilo, saan alimad kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo asan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Nga mala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalaysa, kat saan mo't nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga matlaang anapudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Iso nga ita, ipamaysa ta pa'y laeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masaksakta na kita aramidan ni Melvin. Napintasak man. Ada yung anapimpintasak ng day kaduwa na ita babae. Anya ka di da ito yung naramid ko. Jenny! Di ka tumpuak dita deraas! Sinurot nak ni Melvin. Dang nga kamutan niya. Nagkuna at tumpuak ka dita deraas? Awan ka sa skan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umay kan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpwa kaklangan di ta deraas! Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko! Umay kan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasinsyakan. Melvin, Apay, adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas daytaken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalina dito yung rancho. Adakan ka dayta. Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Wen anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Day tapay lang ti ipamaysami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Isong agur urnong. Naala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat day ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di adan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ka ni Veron, anak ko. Kat sapay kuma, tada kayo ti agkatuluyan. Ay,
Lakay, kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No adada ka sa mapasamak kan ko ana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang rana? Bagbaga amlaeng. Saan na denggan ti pamagbagaday jay? Isu abay am tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawawid? Kasanaw no masikugan dita. Lakay. Ay, talaga pagikaruak no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apay analiday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayam na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka na og kabalyo. Ni George? Awo na, amok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man idakitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabbalay mo dito yung rancho. Agam apay ako na masaan mo nga ayayatan, ha? Wen, saan ko nga iayatan? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardeng ka man. Ang damatan kaayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Ket agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day nga ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayayatan. Nagbaliwon tirik nakan ko na. Ni, apay ngay? Gapo siguro ta saan kami nga kita iti personal. Sa bagay, Parikot ko no kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayayatan. o di agabrod kamet, tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga kabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Ngayon to nagawid ka nagsubli. Ket agkalaysa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Ket sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayayatan? Jak maawatan tirik nak pare. Ha? Jak amun no ay ayatek, kuwano saan? Amom, napintas ni Jenny. Day talaga ta suplada. Wen nga rod. Anya nga ti aramidem. Agtalin na idlatan dito yung rancho. Jak amo pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Ni Darna. Adda ditoy. Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gaputagayim naman. Kumusta ka, George? Itala makita ka ah. Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay J. Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasaya ta nakapasyar ka, Darna. Awo na. Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O niya, agkabalyo tayo. Una. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmot day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo ijay turod. Agano sa klara. Gapot na mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuwape ngamin akas to'y matirik na kita. Agay atakon kan ko na. Nukumatasaan ko nga'y ayatan. Nalaklak ako maapumanawag dito rancho. Nasakit man. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan ang naimas ti taraon. Kasta ti kayat ko ti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wan, George. Nalay nga agluto ni Jenny. Iso amabalin na ti mangbangon iti restauran no kayat na.
Oh, apikit din asan nga eh. Naglaka nga aramidin day ta. Oh, Melvin. Anya pa ilang tiraramidam. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ha? Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat ta day tagon daway. Sa bagay ah. Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny, tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak no magustuhan nyo wano saan. Rimwarda Melvin kan George. Mapanday jibar. Apay asaan ka asimurot. Tsak pa'y kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangas ka iti naunag. Kumusta kan ditoy? Ay ayatak ni Melvin, darna. No iti kat si Muro taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayarika kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag ta saan amang isangpot iti babae ditoy? Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak mo noan niya ti aramidan da iti silid. Inlukat ni Melvin tiri daw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko, natungpak. Tinungpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na, timaraya kon, aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kaya't ko idin titungpak iti deraas. Gapo iti sakit amarikrik nak. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Good. Kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito eh. Awanan tay babae. Nalabit apim manawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kaya't kundi pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gapo na ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin. Diyak ka mo darna. Ngam na dadtuma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilad kami latta. No kasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makitkita. Adda kano ita, ijeran ti simurutan na lalaki. Kastati ko na ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo na adda kamatan day tabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Tapno awan pagbabawyan ta iti udi na. Nasaysaya at, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sakadata ng agamiris. Cirilo. Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduha-duham. Isu nga ikanta ti tunggal maysa, iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No data ti gagasat, pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag, nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. O sige, umanugot akit imbagam. Amerisan ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Nabatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartek ka nga intulod ni George Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny. Mabit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. Oh my God. Ay! Melvin, ingkuyod nakmatan.
Melvin, di nakarakupan. Mabit na ang tabanyusan ka. Sana. Sikat ka sa pulag. Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayatan ni Cirelo ken ni Veron. Nupay kasta saan da kaya ti agdarasudos no maipapan iti kalaysa. Tati kayat da, kat maamiris da pay anaimbag, tiriknada iti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan da, iti udina. Iti sabali abangir, simmarongkar ni George ije rancho, ti sigud agayem ni Melvin. Inawis na daytoy amapanda iti bar, kat nabartak daytoy nga intulog ti gayem na. Tinulungan ni Jenny amapan iti siled, tapno banyusan na daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay! Melvin, inguyod nakmata. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit na ang tabanyusan ka. Sana. Sikat ka sa pulag. Melvin, Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Melvin. Inukas ng tiarakop na kanya. Naturukan. Oh, Melvin, sapay ko matapod no ti imbalikas mo ita. Nga ikalay sana. Saan ka nga ayatan, Jenny? Iso apasensyakan. Melvin, Apay. Adda ka din nangag mo kanyak nga ayatan ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray iti namin sanlaan? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ayaten? Ngam no kayat mo lat tati agtalina dito'y rancho. Adda ken ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ayaten? Sa dino ti papanam? agawid ako ni Jebalay mi. Naaklon kon nga awan patag ko ken ka. Ha? Nalabit asaan asika ti makaipay iti ambisyon ko iti biyag. Ngam sana bayan. Lipatak langan day tang ambisyon ko. Sige. Agawid ka nga raw din. Itulod kan. Saan? Agurayak langan iti pagluganak iti kalsada. Ano sa kuntimag na aging ka iti highway. Sige nga rod. Sikat makaam mo. Wala na. Agbabawi ako ni tinaramid ko. Nalaos ti pa nagbabawi. Nang na pa'y tamasikuga ko, nana. Ala, anya ngay nga road, nalpasen ti amin. Kat ti aramidem, ay wanam tasikog mo. Adda kami kanitatang mo at tumulong amang padakkel iti ipas ngay mo. Nanang, agbabawi ang iti kastaon. Agbabawi ka, ngam nalpasen ti amin. No kumata nagamiris ka ide,
Saan kumakas ta tinapasamak kan kaita? Kita manday talangam itan. Agraraman kan tumet ngamin a babae. Ita, dakkelan ta tiyan mo. Saan mo ama ilamang pay? Iso nga rot asaan ako na arumrumor, tatang. Gapot ang mabay na. Dang nga kakit di ah. No kumata nagsapol ka iti panggedam kat nagtrabaho ka. Di adayo napasamakin ka ti kasta. Amom ka de. At tumukno sa dilangit ti guraken ka. Numabalin kat bulbuluan ka. Pampanunutik lang amin na masikog ka. Mangbabain ka nga inanak. Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Mangibabain ka talaga. No kasta, binaybaya mapimanong ni Jenny? Apay ngay? Binaybaya ka pimanaw pare. Nasayat mat. Tapnusan ko na makitkita. Sayang. Nagpintas ni Jenny. Pampanunutak pa na imbag ti amin pare. Ha? Diyak kaya't ngagdenden na kami latan. Asaan ko mat nga ay ayatan. Kahit agkasilid kayong tupay. Kasano adi mo ay ayatan? Dahil tangarod kat pare. Diyak kaya't amang namnama nga ibanag ko. Di mo pa ilakit ibanag mo. Diyak kaya't agbabawi iti udi na. Ti kayat ko. Dahil tayo talagang ay ayatak ti babae nga ikalaysak. Nana, nadamag mi nga adda ni Jenny. Umay mi kumasarong karan. Nadamag mi. Asaan kanupay arumrumor dito balayo? Anya ka diti napasamak kan kuana, Nana. Umay mi ikan iti prutas, nana. Mabitla ang taayabak. Ngamen, di nakayat ti rumwar iti siled na. Di nakayat ti makisarita iti mangsarong karkan kuana. Alan, anak ko, rumwar kan. Taad da di tasalas da Cirilo kan Veron. Ibagayo nga agawid dan nanang. Diyak kaya ti sumango iti uray asino. Amom ka de, nga agayan ayaten dagiti dua. Pinapabainam idi ni Cirilo. Ang ita, sinungbatan ni Veron, kat naragsak da adwa. Nanang, Linalais mo idi ni Cirilo. Ngam anya ita tinapasamak kan ka. aklonak ang nagbidutak, nanang. Rumwar kan diti silid mo. Umunaak, tainak ibaga ka na Veron kan Cirilo, adi mo idakayat akasarita. Kahit anya laeng ti mapasamak kan no di ka mangan. Bayandak lang ang tatang. Mangan kayo latakin ni nanang. Mabisinan ka ano kasta. Nang runa kat masikog ka. Mga anak tulat no mabisinak, tatang. Ala, ingkan to ija kusina no mabisin ka. Tauray kasta tinagbanagam, mangan kamit tadi kakit agsakit. Wan, tatang. Mga anak to. Kita man talangam. Kimutong kan, Jenny. Naku na ni nanang mo at di ka kanumangmangan. Kasanong tisikog mo ngay? Kasla kayat kunti matay, darna. Ay, sana. Maditikas ta. Laglagi po tisikog mo. Amom, no maipas ngay mon to tisikog mo, makariknakan to itiragsak. Tati anak mo, isunto ti agbalin alinglingay mo. Kasta unay ababawit, darna. Gapo iti ambisyon ko. Iswa kasti tinagbanaga. Ngam kayat kontag balbaliw. Saanan ang maulit ti mading ugali. Kita ngagpaisuan niya. Masapol nga adda pa kadidigraan ti may sa tao. Sakbay ang makamiris. Darna. Ala, nasaya at nagbalbaliw kan.
Tapara matlaang iti masakbayam. Ti masakbayan nyo, iti ipas ngay munto. Kumustahan, Melvin? Nabayag adyak nagpasyar dito ayan mo. Di man sa abulan na. Naimbag ta sana ka pimanaw. Di ka mat ngamin nag-text. Sakmay nga imay ka. Napanak ngamin iti sentro. Kat nalipatak ti cellphone ko. Hindi kwan. Nalagip ko ti umay dito ayan mo. Imbag ta naranaan kang agpaiso. Oh, Kod, kumusta kan? Kastila ta At daya nagbaliwak. Playboy ka pa ilaang aging gaita? Grabe kamot, Brad. Amom, nakitak ti kastaunay a panagliday ni Jenny. Saan pa yun amang mangan Saan pa arumrumwari di balayda? Ngamin, mabain ka no. Tay sulat ti sarsarita ang dagiti kakaaruba. No apay mat ngamin akasta dagiti kakaaruba no daduma. Jay lakamali ti kaaruba dati makitkita da. Di dakat kita ang tibiyag da. Tapasayaatin da kuma. Tapada matlaida amarigrigat. Ay, mabain ni Jenny. Iso asaan arumrumar iji balayda. Agkulkulong latan. Kasta ka di? Tunggal sa rungkarak. Agsangsangit. Anagdakkel ka no ti panagbabawi na. No apay anagdarasudos kon ka. Simurot la ka no adagos kan ka. Idin to tamay saal daw kayo lang nga nagamam mo. Darna. Ngam ti madipay ka no. Amas na saksakit arik naan na. Kut na inlove ngamin adagos kan ka. Siguro. No saan ka no na inlove kan ka? Nalabit, at saan na amarik na ti sakit. Kat, anya itan ti kasasad na. Pilpilitan dananang kantatang na amapan agpakita iti doktor. Tapno mairesitahan da iti vitamina ko ma. Ngam di namot kayat. Kasta gayam. Ay, nainlabadagos kan ka ni Jenny. Dayta, tisang kaibagana kanyo. Ngam awan ka no sirbina. Gapo ta nagbalin lang abalbalay mo. No pa'y kasta. Padaklan na kano itinasayaat, ipas ngay na, nga anak yu. Darna. Katamom ka di. Makitak ang nagbalbaliwan ni Jenny. Saan na nakas idi ang natangig ng agsasao. Managtagibasit launay idi ni Jenny. Gapo siguro at napintas. Pabainan na dagiti agarm kan kwa na apada na nakurapay. Asaan ka no nga isuda, ti makatungpal iti ambisyon na iti biyag. Ti makasawa iti baknang. Tapno nasaliwanwan, ti biyag nanto. Darna. Ngam na ita, dakkel, ti pa nagbabawi na. Aklunin na tinaaramid na, abiddo. Diretso ti awis mo ang ginom Saan na ba ni? Ta dito yung matrancho. Di mo kayat ije club? Dito'y talatan rancho. Ado ti mukhang pera ijay ababay. Uy, nagbalbaliw kan sa akin din Kano sigod a paggugusto mi ije club? Nang runa, nadagpasaklot kan ka. Idi da ita. Ngam sanitan. Tagisayangak itan dagitit itad ko akwarta ka dagiti babay. Ha? Sapay sabali ti dukuten da. Ay, wan nga rada. Nasasayat mo dito itan nga agsyat. Sayang. Awan mo tagluto iti pulutan tan. Tapi napanaw mo mutin ni Jenny. Si kanti agluto iti pulutan ta. Anya? Ay, mala. Ay, agtuno akman nga rot iti karne. Amok nga do ti karne di taref. Mapana kita iti rancho, Jenny. Sarong karak ni Melvin. Ada ibilin mo? Awan, kan saan man ada kamaten kanyak ni Melvin. Gapot adyak kayaten ti masaktan. Anyo? Ikarkarigat ang alipatan ni Melvin. Iti kasta, saan akon amakarit na iti sakit. Mala, inak nga ro dun Kat kanom dagiti insangput ko aprutas. Tapara iti salunat mo. O anya, aginom ta? Aday nalak nga arak. Ngam, sagdudwa tala ang abote. Ngamin, agmoturak
Santan nga ginom, narigatan. Sa mga numadisgrasya ka pa'y. Nakuna ni Tata Andoy, akanayon ka kano ang maikulkulang. Kasla kano adda parikot mo. Di nakakano kayat nga sitgan, gaputa amangan, no makasinga iti panagmaymaysam. Juan,